Pamiarsa pemerintah Provinsi Bali ngelintangin Dinas Kesehatan utawi Dinkes Provinsi Bali pacang nglimbakan vaksinasi COVID-19 booster dosis kaping kalih majeng kramo Bali. Vaksinasi puniki memargi anutin saking kawentenan data miwah kahanan epidemiologi khusus kasus COVID-19 miwah nglimbakan nyane varian anyar COVID-19. Kadiskes Provinsi Bali Dr. Inyoman Gede Anom Mkes Mausang, ring sejeroning vaksinasi booster kaping kalih majeng krama inucap, wantah pinaka hasil rekomendasi Komite Ahli Penasihat Ahli Imunisasi Nasional Indonesian Technical Advisory Group on Immunization ITAGI, ring tanggal 24 November warsa kali likur, inde update kajian vaksinasi COVID-19 dosis booster kaping kalih majeng krama. Ngawawahin, ngawit tanggal 24 Januari, pemerintah Provinsi Bali sampun ngawit ngelimbakang vaksinasi COVID-19 dosis booster ke kaping kalih majeng krama Bali, pemekasnyane sane mayusa langkungan Pelekutos Warsa. Vaksin sane kawiguna yang inggih punika vaksinasi dosis booster kaping kalih, sane sampun poleh persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat utawi emergency use authorization saking BPOM, lianan punika sangkaning sampun keselehin indek kawentenanyane. Asa punika taler, mepaiketan ring regimen vaksinasi COVID-19 dosis booster kaping kalih majeng krama, rumasu SDM Kesehatan miwah krama Wrede, Diskes Provinsi Bali pacang anutin surat edaran Kemenkes nomor HK0202-C-380-2023 tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi masyarakat umum tanggal 20 Januari 2023. Panglimbakan vaksinasi COVID-19 dosis booster kaping kalih wantah kaicen majeng krama sane sampun molihang vaksinasi booster ke pertama antuk interval 6 sasih dawek vaksinasi keterima. Genah pemargi vaksinasi COVID-19 dosis booster kaping kalih hinucap pacang kewantu oleh Diskes Provinsi Bali ngelintangin pos pelayanan vaksinasi COVID-19 miwah kewantu Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Kota ring Bali. Winata Bali Pos Nguningayang.